indaba ye-Triple C ukubana ibandla le-Triple C okokuqala la recall yini ama-members ayo eParliament. I-Triple C kayizange ibe yi-applicant ngendaba yokubana kayirecallanga muntu. So umlando kulo owa-recall abantu ukuthi approve ukuthi hayi mina ngowe-Triple C njalo abantu laba sisaba-recall. Into yokuqala. Okwesibili ukuthi-ke approve ukuthi mina yimi engile mandate ebandla le-Triple C yokurecall abantu. Lokho angakwenzanga izinto eziyi-2 eziqhakathekileyo. So kwehlile khona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali. Lokhu kuqhakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhla ka-7 and ukuthi idalele high court li-decide ukukhipha ke i-judgment yamhla ka-7 kuqhakatheke kakhulu. Whether ke idalele high court lizathi ke A or B ngokunye kodwa kuqhakathekile ukuthi beyifake mhla ka-7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya-affecta ukuyenzwa kwe-by-election esithi thina awufalanga yenzalo ngoba i-Triple C ekhokelwa ngoba uNelson Chamisa ayila muntu yambi khona edala eParliament.